India le Denmark ramtan Lockheed Martin company chuan airborne low frequency sonar anti LFS vosa Sikorsky MH-60R Seahawk helicopter US Navy Manlai chu US dollar million za somriat pahnia siam sakturin thuan thlung felta tian soyani he thu thlung chungchanga American Defense Ministry Department in a soidan chuan India tan ALFS system somni le pali Denmark tan helicopter pariat atel tur thule nakum Hmeichhe MH-60R helicopter somni palitan US dollar maktaduai zakwa le pangaman siam turin Sikorsky company nen India chuan thuan thlung to a sangni le somni pakhat kuma first batch anon thonang ti ani LFS system hi MH-60R helicopter tan tuinuaya operation nei theitura duan sa sensor ani a he sonar system hi MH-60R ten tuinoi longzon nan te an nu chui nan te an omna tarlan nan te le an class eng ang chi nge ti riat thei nan te an mangdon ani an ti che thei ngal bok tura ngai ani bok chuba ka interception tuinoi communication le environment data lak khom nan le akai noi duty tam tak athok thei don ani sangni le somni pali September thla azawaya pe fel vek an bei sei thu Lockheed Martin company lam chuan an soibok Khawvel puma hripui len vut lain China chuan unknown pneumonia virus chikhat atai dar mek thu Kazakhstan report an pele ta Chinese officials ten unknown pneumonia anti mai COVID-19 aya hlau om nia an soi chu an report thar le ta a boi thak le don viau mai thei ani hi an report dan chuan Kazakhstan che vela he hri hi June thalai hol vel tang khan a hluar tan ani ome China ram health ministry record danin natna hriwei to hi June ni somni pakua atanga July ninga inkar chung khan case sing thum le sang ni lai an om to a mi zali le somnga le pakhatin an thi pui to bokani The Chinese embassy Kazakhstan chuan kumchan ve chungin mi sang za sari som sari patni an thia athen chu Chinese mi an ni hlom ti asoyani he unknown pneumonia chungchanga hian Chinese embassy Kazakhstan drama Chinese embassy chuan China mi te chu film khur turin warning an peto a an soidan chuan date rate hi tuna Khawvel pumakan buai puimek COVID-19 aina sang ti an soyani tundin huna hian Kazakhstan health department lam hian he pneumonia natna ang chi hi engtia lo om nge ti le eng virus siam nge ti an zir chian mek thuan soi China khopui Wuhan atanga COVID-19 lo chuak hi mihring million som pani ayatamin an kai to a Sol Kisikova healthcare department chief Kazakhstan capital chuan state news agency khas inform interview na a unknown pneumonia wang hian ni tin mi zathum ayatam damdoi ina an lut thin ti asoyani Aizian Eskambetova chief sanitary officer Kazakhstan chuan mortality rate hi June thalam aina sang ati boka Kazakhstan hian COVID-19 case singa le sang thum le somni le pakhat om to in mi zani somruk pali in anthi pui to ani heti lai hian Russia chuan COVID-19 in venasiam chuak masaberani ti voin okas ni som pakhat khan apuang ve Associated Press in a report danin voin thole ni hian Russian President Vladimir Putin chuan coronavirus vaccine man theya an siam pe thu apuang ta a Khawvel vaccine man theya puang masaberani a an siam chua dana ero ramthrang ranga tangin man mole no sarum lutuk niangain soiselero atok thungani President Vladimir Putin chuan afanu pakhat pu he vaccine hian chiwani thua soi nge Putin chuan he vaccine hian enchin ngai zong apal tlang vek ti asoya coronavirus damna ta narin tlak le thange yani thua soyani amaro chu rampon le anram chung ngeya scientist te chuan man mo lutuka an ngai thunga dan tlang pui thuin tho thumna enchin na hian thakhat aya rei a o thina chuta chuan mi hring sang tel fe nena arin tlak nge ni ti fia turani hemi wang hian soisel hloin du thua sam tok lo deuh ni in an ngai
August ni som pakhat thole nia sarkar buat sai in khoma Putin chuan he damdawi hian enchin le paltlang ngai te apaltlang vek to a him to kani atia he thu hi soinon le kherani ka soinon le du chu tes ngai le tul zong zong apaltlang vekani apoimo ber chu a him nge ni ti le arin tla kem ti hiani a hima a man tlak nge ni atiani Russia president hian afanu pani te zinga pakhat zok chu he vaccine mang hian voi ni chiu ani a kafanu hi an enchin na zinga chuan a tel ve nge ani ti a soi bokani Putin chuan vaccine injection masak bernia afanu pang sat zong chu Celsius degree som thum pariat Fahrenheit degree za point pali ania atuka chuan degree som thum le pasari in atlaniam ngal ti asoya voi ni chiwani hnu chuan apang chu asadeu hretna a azia omle ngal maya ti chuan a zo der ani mai ti thua soi ataksa a in soiselna anei hranlova a hriselna a tha a hemi wang hian natna do theina thataka nei belani ti thu a soi boka afanu pani zinga tu zok nge he vaccine hian chiwani ti ero a soi lang lem lo Russia ram thunei tu te chuan medical workers teachers le risk group dangte he vaccine hian chiu masak ani tur thu an soya Deputy Prime Minister Tatiana Golikova chuan coronavirus laka inven na damdawi hi doctor tea tun thla hian mantran thei ngalani tur thu an soi Health Ministry in thole nia thu chua asiama chuan he vaccine hian coronavirus laka kumni thleng aven beisayani thuan tar langani Russian official te chuan he vaccine a hlawm lian thama siam chua na hi September thla atanga tanin mipui te chiu na hi chu October thla tan man tumani thua soyani Russia ram hi hripui na sataka atuama wangin sarkar official te hnena coronavirus vaccine enchin chung pottoi turin President Putin hian thupek alo chua to a Professor Alexander Ginsburg he vaccine siam chua kongamo phur tu chuan ama le researcher dangte chu mei thla tang to khan vaccine siam tura an buai tan ngal char thua soyani mihringa enchin na hi June ni som pasari khan volunteer mi som sari paruk nena antitana anjinga azat ve chu atui siamin an chiwa adangte ro chu aphutin zopral thei turin an siamin an eitir thongani enchin na masaber hi sipai te hnena an siamani no sarum taka anan siama vaccine siam chuak masaber ram an ni thu Russia na puang tamai hi heng US te Britain te le Canada te hi chuan an ring hlel rudeu hleya thamasa atang to khan Russia chuan hacker ho te mangin vaccine siam chuana tan khothlang ram ho te lo bein an research ruk saka an lo pu to ani